Urukiko uru rwetabira bakuru b'amashomero ga secondary agariyansi yo musinje gwe kanisa ya Uganda umuri Western Kole Diocese abacici bacamana ba board n'aba PTA kandi rubira ha Kabungo bwera nyanji ati kushanga urushozo rubona ryo mu buteka kushanga amakanisa gitu gona gari mu buteka that cohesion cannot be taken for granted. Finally, yeshaba kubanya kusiba mu kumsindo nobucyorekirwe ngo muze gw'abana ku rugo mu mashomero ekirya nshonga nkuru na mnongo muri rubirizi Venerable Canon Arthur Twine Diocesan Education Secretary ahawa Western Kole Diocese na jangwe ntebe kanisa zo by'ubwegese ahabo bureberezi zorekeriro kumaraho omuzogo bayitijazi n'abakuru b'amashomero mwena no busunanizo kurangwa amashomero agutungire tuhereza leadership eruko basa kubangira abana kutunga all round education erukwato mutwe ekakwato mutuma ekakwate ngaro the head the hand and the heart kugira ngo abana bakureje bine mishomirungi bashome bine excellence in terms of academic ndebere mu kirasi umusini abantu babarya bajyana bacende baza ko umusini ya 5 nibugakwa n'injumi ibiri so twikirize ngo tukorese platform ezitini waza ha urufu waza ha kanisa wazo mbujenyi tugize ku exercise ngabazire ano mu ncikwe za PTA ahabaziye bakuba bari na haharonka visiting day ko buri tamu twaze twaje urukiko n'abana n'abazire rather twaje ngo umwana gumwishomera abamwe barigama habwe sente ndajango no kwangishomera capacity yo kushashwa fees netarho abebembezi b'amashomero gatari gamwe na gamwe batugambira kubetebekanise okwera amashomero kora kurunji no kutunguka ukirugu n'ishomero rurunji ni abana binji kandi hati twenda kureba ngo bahika number 1 ibimwe bitwe bikozweho biroho ahabukwa uburaro tubombekero buraro twabahatana bararaje bino mwanya kumara twabombekero bisheshero naki n'ibindi biri mu plan ngamwe ntati bino kwika ukora je kwakizuba kwexeringa borhamwe kebe ku curricula kebe academics kebe any other activities that we get involved gikutuma twayexeringa munonga bicho kubanza no kutina ruhanga ishomero training kan to be trained by the diocese Western Kole tutine ruhanga kan tuteke ruhanga first ebintu biza kutwongerera urukiko uru rushyirwa mu mureberezi wa Western Kole Diocese Right Reverend Johnson Twino Mjuni kandi asimire kanisa hawe mirimo yentunguka erukorwa mu mureberezi kwate ezete za mashoro betu muzikorese bibiyo hesa abistinsa kombeka ishobora mirimo itari of course wezo mu kigo cy'ibya mutakari bacyaye urara uburyo atukala wese that's fine wakani nshaba ngo empiha isomero twatiye zikore bingi gasha kwa Onesimus Ndianabo